Pentecostal Network Pennet Program Thir tu te lalpai swamingin chibai ule tungkar chunga North East India UPC Kohhran rawngbawlna chanchin thar thlirin ni longai thlang u General try to the program in Bultanila North East India UPC-NEI District som bakhaten kumtina an nei thin District Conference man kalmek ani a March ni sari atanga ni som chunghian District pahni Churachampur le Barak District ten an mangvele mek District Pangaten Conference himang to in March ni som pasari pathian ni mangin District Pathumin an mangvele don ani General Superintendent Reverend Lalmal Somasai lo chuan Churachampur District ten Churachampur Marvenga and District Conference ne mek chu aman puya General Secretary Reverend R Larin Sanga chuan Barak District ten Mongbung huna District Conference an ne mek manpuin rawngbawlna anei bok General Missions Director Reverend R Lal Hoya chuan March niriata tangani som chunga nei tur Dimapur Field Conference khatkhati huna nei mek manpuin rawngbawlna anei General Sunday School Director Reverend R Laiching Puya chuan Bazar Bial ten March ani som Pathiania Bial Hop Sunday School Seminar an bosaya Resource Person a tangin rawngbawlna aneyang District Shangshang rawngbawlna chanchin ngai thak chunzomila Pathian hatho puite kan ni Kohhran thon khat bungthum chang kwa ti thupui mangin Lunglei District Conference voisom nga palina ra siveng bek in nei chu March ni thum Pathiani za khana chaka General Atangin Reverend Zongping Thanjaman ahman pui Conference hi February ni somni pariat ninga zan khan Lunglei District Superintendent Reverend R Larop Sanga chuan Pathian hena hlanin ahonga March ni khatzir top ni Khan Sunday School Department le Ladies Auxiliary Department LED te chuan rorel na nein March ni hi inrin ni Khan Kohhran puin rorel na anei bok Kohhran pui hian General Thentur thupui mo tak an ngai to a kumsang ni somni conference na munatan headquarters lokala an ngat Sunday School Department te chuan General Thenturin thu engi mozatan rela Ladies Auxiliary Department te chuan sangni so poku chungin Home Missions Filta biak in pakhat sakni se anti a nakum sangni somni atanga man chan turin District LED Conference a chuan LED member ten pon plain vento ni se anti bok tin CBC te Xerox machine lei sakni se anti baka General LED Day me ni somhian in khom kimzan local tina man ni se anti bok He conference hi Reverend Zongping Thanjama Treasurer UPC North East India le Reverend Rosanga Colony Superintendent Aizol East District te chuan an man puya in khom pui chunghian Evangelist F Lan Mangaya Director Lunglei District Sunday School Department Reverend PC Ngaklian apuk pui bel to Pastor Reverend Zongping Thanjama Treasurer UPC North East India le Reverend Rosanga Colony Superintendent Aizol East District le Reverend Arla Rosanga Lunglei District Superintendent te chuan thucha pon chuana an nei ani Report bua alandanin Lunglei District chunga hian Kohhran member sing khat sangriat zanga somni pariat ommekin chungkwa sangthum zakwa somriat pakwa an oma sangni som pariat chungkhan Kohhran member zahni som parugin an pung ani Ninhi o Lunglei District Board voiza somkwa pangana chu March nili le ninga chungkhan District UPC Conference Halla Superintendent Reverend R Larosanga kaishwain nei ani District Board hian license deal mi pathum recommendin biak in saktan puina zobok veng thar kanghun south kikon theiriat tarphole zodin tlabung te pek ni se anti baka bel thei local biak in sak ni se anti a district officer storeroom man mekhi bookstore tan siam ni se anti bok Pastor thar lak na turatan advertisement chwadi se tha anti a Pastor nupuite tan retreat nei ni se anti baka General Conference kalna atan bas pani man ni se anti bok tin ki konbiak in sira ramlei ni se anti baka Pastor omna siamrem ani a luangmol bial to Pastor Reverend B Kamlian chu chongte bial to Pastor Reverend Lalbiak de ka chongte chu luangmol biala a omang
March nikwa inrin ni khan then hlum local te chuan rongbol tu le annu puite pualin retreat an buat saya resource person atan district superintendent Reverend R la rosang an mang he huna hian leadership church administration le thaler biak buk chungchang te anzir ho ani thingsai local te chuan March niriat zirtop ni khan an local kumsom ruklin na diamond jubilee hlim takin an lom Diamond Jubilee lomna hian Jubilee lungphun chu District Secretary Reverend C Vanal ena chuan a honga Jubilee lomna inkhom hi bial to Pastor H la lomsanga chuan kai shwain F la shia chungi chuan zain rongbolna aneya District Secretary Reverend C Vanal ena chuan thucha puan chhuana nein Diamond Jubilee Organizing Committee atangin report ngai thakani a tlailama Jubilee lomna roi hlim takin an kil ho Diamond Jubilee lomna program hi March ni sari zana tangkhan mantan ani a March ni som pathian ni zan thleng man ani ang he Jubilee lomna hian thingsai bial to pastor launi to le thingsai local loi to kaushan mi thanem tak an pungkhom ani thingsai kaushan hi kumsa kha zakwa somnga pakwa March niriat khan loading tanin tuna hian kaushan in somli pangani in members ani somthum pasari anni Jubilee lomna program an manchungin speaker atan hengmi te hi anroi March nisari ninga nizan chairman Pastor H la lomsanga speaker Reverend T ai chunga March niriat zirtop chama lungphun hon Reverend C Vanal ena district secretary chairman Pastor H la lomsanga speaker Reverend C Vanal ena district secretary March niriat zirtop zan Chairman Upa B Vanal Chwana Speaker Reverend C Zongmingliana March Nikwa Inrini Choma Chairman Rongbol 2 UPC la Remkunga Speaker Reverend Vanal Mwaka March Nikwa Inrini Zan Chairman Upa F Zautan Kuma Speaker Reverend C Lal Shatpuya March Nisom Bathiani Choma Chairman Upa R Lalvuliana Speaker Reverend C Vanal Ena District Secretary March Nisom Pathian Nizan Chairman Upa F Zautan Sanga Speaker Reverend R L Sangzwala Aizol East District Board in Laurel to Angin March Niruk Nilai Nikhan District Committee Room Aizol East District Atanga Calvary Bible College Shillonga Zir Turte interview nei ani Hehuna hian Aizol Khopui Chunga Bial to Pastor te chu District Board chuan thutura ate angin antel kim hle Kumha Salama Khan CBC Atanga Kaltur te hi Bial to Pastor Baka Kaushan recommend na until del chuan du tok mai thin ani a ama ero chu Aizol East District Board chuan CBC Kaltur te fel faizo ka an kal theinan interview District Board kaltanga ne ini se ati angin kumsang ni som pakwa se sunata na Kaltur te chu interview an nei ta ani he huna hian bial shang atingin CBC Kaltur mi pali te chuan interview an machon ani March ani som pathum ni laini hian Aizol East District Missions Department wire rel na sang District Board nei ani don District Board hi District Committee room a nei turni in biala changle official atanga agenda lut engemozat an ngai to don ani Aizol East District Missions Department te hian tuna hian bia shanga rongbol na chaktakin akalpui mek zela kumin January le February home missionary rongbol na achol lailok tir nuwa March tha atang hian hun shanga rongbol tu atir chuak le meka tuna hian bia som panhia rongbol tu da mekin District Missions shwai tu tele District Kaushampui shwai tu te po in bia shanga missionary support zongin rongbol na an kalpui mek rengbok ani Home missionary le anom na munte Unanu sangkhumi Bible woman Kholian bial daidawa Unanu kelal thanpari Bible woman Kholian bial phoi buanga Evangelist laldu omsanga thingsul thia bial tuirinia Evangelist lerin fela khobung bial leisen zawa Evangelist H lalbiak zawa serchi bial lungphawa Evangelist Joseph Lerembrota Rabung Bial Sai Chala Evangelist H Malsom Thanga Trumpui Bial Trumpui Veng Thara Evangelist F Zirliana Kohai Bial Sial Hoka Evangelist TC Kap Zathanga Na Lan Bial Tual Chenga Evangelist Lalthamon Puya Swang Puilon Bial Lam Hera Evangelist Vanla Rosia Manort Vanlai Pai Bial Lung Chwana Evangelist Vanal Ngaka Khozol Bial Tual Te A
Aizawl East District PYD Nwaya Subcommittee Pengshang Shang Shwai to thar le hlui te chuan March Niriat Zirtop Jan Khan charge in hlan na hun an mang. He hun hi District Committee room a nei ni in Reverend Arlal Kankima President chuan akai shwaya charge in hlan na nei pa hian kumsang ni som poko chunga Subcommittee Pengshang Shang te committee member tur ruat tharna an nei bok ani. Aizawl East District PYD te hian Subcommittee shwai tu tam hi kumni amang thina ame ero churem chanjong na awangin kumchang ni somparia te tang khan kum khat ni to turin District PYD conference chuan alorel to ani. Tundin huna Aizawl East District chunga hian Subcommittee peng panga kumpuan committee, education committee, fundraising committee baka environment committee le music and sound committee te a ommek ani. Kholian bial kholian kaushan te chuan March ni somparuk inrin ni hian biak in hon na le jubilee lom na hun an mangdon. He hun hi March ni somparuk inrin ni choma dar som pakhata biak in pona mantan tur ni in bial tu Pastor Robert Lalrin sang chuan akai shwayanga jubilee dar voi som nga mishang shangten wa in Reverend Vanal Felaram tiam District Treasurer chuan jubilee lungphun honna aneyanga biak in honna Reverend Rosanga Kolni District Superintendent chuan anei thungang biak in chunga in khom chunjom na nein Reverend Rosanga Kolni District Superintendent chuan thucha soin tlaya biak in honna le jubilee lom na roi kaushan hoten an kil hodon ani. Inri ni zana tanga pathian ni zan thleng revival in khom nei chunjomin mishang shangne na tangin thucha ngai thak ani don ani. March ninga thole ni khan upachal thanga te chungkwa East lungdar kaushan te chuan pathian hne na lom thu soi choi moina nein speaker a bel to Pastor Kelal Mingmoya an roi. March ni som pathian ni hian upa ar lala te chungkwa ram thar te chuan lom thu soi choi moina an nei don boka heta hian Evangelist H Larin Fela chu speaker a man ani ang. Evangelist H Larin Fela le atim te hian ram thara rongbolna an nei kalmek zela lom thu soi choi moina po voi engemozat om to in an rongbol na kaltlang hian siam tharle na changmi engemozat anom to bok ani. March ani ni inrin ni khan sai chala rongbol turin District Missions Department in Home Missionary atana aroi Evangelist Joseph Lerem Rota chuan rongbol na atan. March ni thum pathiani mangkhan Evangelist Laramjava District Missions Secretary chuan rabungle khwal en kaushana appeal nein pathian ni chuma le chnu hun khwal en kaushana hun mangin inri ni zan le pathiani zana rabung kaushana hun amang thung ani. March ni thum pathiani mangve khan bial missions department ob te chuan pamchung kaushan to in Evangelist ramnga moyele atim te crusade antoi oma March nili thotan ni khan upa al khandai te chungkwa chuan pathian choi moina an nei ani. Aizawl East District shwai tu te program Reverend Rosanga Kolni District Superintendent chuan Churachampur District Conference pathiani manga an mana telpuin rongbolna aneyang. Reverend Biak Sangzola District Secretary chuan North Mizoram District Dampareng puimhuna rongbol tu te pol seminar neya resource persona tangin pathiani zan thleng rongbolna aneyang. Reverend Valal Filaram Tiam District Treasurer chuan ngau pabiala missionary support zongin rongbolna aneyanga inrin zan le pathiani chuma Damaska kaushana rongbolna nein pathiani chunu le zana headquarters kaushana rongbolna anei chunjomang rom hanna ang chuan thotan nia Aizawl alet le ang. Reverend Arlian Zama District Missions Director chuan Zongmun Bial Mauchar Kaushana Seminar neya resource persona atanga Revival Crusade pathiani zan thleng an mana speaker a tangin rongbolna anei chunjomang. Evangelist Laramjava Missions Secretary chuan pathiani manghian East Lungdar Biala missionary support zongin rongbolna aneyang. February ni somni pariata tanga March ni thum inkara chimtuipui District PYD Conference report tlangpui District PYD Conference voiceomli panhi na hi YLA Hall Longtlai Norda nei ani a nangmal somna ni ang cheti thupuya mangin conference speaker atan Evangelist Kerin Thara an roi ani. Chimtuipui District chunga hian Pastor Bial som pakhat omin PYD din na local somli a oma Pastor Bial som pakhat atangin Pastor Pakwaten conference hi mangin District Headquarters shwai tu Pathum te baka lungle District PYD official Pathum le General PYD President Pastor H Laropuyaten conference antel puibok. Conference speaker Evangelist
Kerin Tharabaka, General PYD President Pastor H. Laraupuya, Lunglei District Treasurer Evangelist Kela Nunpuya, Chimtipui District Superintendent Reverend Thanchunga Sailaule, General Kumpuan Treasurer Rongbawlna 2H Lalming Moyeten Thucha Ansoibok. Conference Chunghyang Kumdanga an lati ngai lo inkhoma piangin la chawbul program an siama district chunga hlaphuwa mi ten an hlaphuwa zinga an du ber chawbul so in mimal le zaipol ten an sa a he program hian ngai hlut a hlo hle district chunga zai mi te baka district pon atangin unaw nu la sha chungin zai rongbawlna anei bok zirtop nia General PYD in HIV/AIDS dauna turatan signature awareness campaign nei ania conference palaiten an ming sign in HIV/AIDS daw konga mala turle mi panmei chiat konga film turle AIDS veite chomdol le tanpuina konga ama aya chenhem ngai zo ka mala turin anin tiam ani zirtop ni hian nilengin kumpuan polin campaign le inti siakna bot sai ani inti siakna lomandong tute Zaipola Pakhatna District Headquarters Local, Panhina College Veng Saiha, Pathumna Sai Hatlang Kon Local, Lengkhom Zai Pakhatna Sai Hatlang Kon Local, Panhina Tuipang El, Pathumna South Lungpher, Joymoina Lante Zirna Le Infiamnal Ticha Mi Panga, Kaushandan Anga In Nei Tuak Ruk, Shwai Tu Kumsom Chol Lawa Thokte Panga, Mimal Intaudel Pathum, Mimal kumpuan bozui cha pathum hena loman hlan ani a conference theme pola la imphwa siak le article injia siak loman semin la imphwa siaka unaw pa MC rolo sanga South Lungpher chuan loman dongin article a hian evangelist Jemal Somasia hatla in loman adongbok March ni inri ni lengin rorel inkhom nei ani an rorel langsar zwalte district PYD in kumkhat Atan missionary pakhat chomni se loman thakhata cheng sangkwa district PYD kwai rongbawlna na sale zwala domkan ni se general kumpuan intodel bo zuinan skill development program siam ni se PYD tezinga zukle hmamti anom launan not to buko to PYD program kalpui ni se HIV/AIDS dobe pui thak ni se chimtipui district PYD din muntlang pui member zong zat sangni somli pariat mi pa sang khaza somni pakwa meichia zakwa som pakwa member tamna bial sai habial member tamna ber local district headquarters local member boral zat som pani tharau thiang lim dong zat zakwa somriat pali mi pa zanga somnga pasari meichia zali somni pasari conference le na tur hetiangin anrat lok ani Sangni somnia sai habial, sangni somni pakhata tuipang bial, sangni somni panhia sangau bial. North Mizoram District Conference voice somruk pakwana karkalta February ni somni pariat le March ni thumchunga durtlang multipurpose community hall ane chu tuang taka manzo ani. Conference a hian nangmal somna ni angche ti thupuya nein conference speakers atana rwa rongbawlna 2 parukten conference thupui chenchante hetiang hian ansoi. Upa Ireland mga izwalan chen khoveng khutlang le ramtan evangelist laram thara sailovin boral te chanchuak turin reverend C laram thangan thiang hlimna a reverend laltuangan zirtirna dika reverend Chiarpuyan thara rongbawlna a ti le reverend lalmal soma sailovin kaushan tan ti te ani North Mizoram District Conference voice somruk pakwana hi atanzana Northeast India UPC General Superintendent Reverend Lalmal Somasailo chuan hongin North Mizoram District Puipa Pathum Reverend Laltuanga Reverend Chiarpuyale Reverend Kelal Dusangaten inkhom an kai shwai thin ani March nikhat zirtop ni chuma khan kaushan puiba ka department changshangten conference report pe in Chonhulama District Sunday School Department le District LED ten rorel na annei bok conference report atanga alandanin hetiang North Mizoram District din huntlang pui ani kaushan din na zat za somruk pariat kaushan in omzat sanga zaria somkwa pali biak inding zat za somruk pakwa kumsang ni sompariat kaushan member zong zat singni sang ruk zali sompariat poldanga changa lawlut zat zaruk som pasari member boral zat za somkwa pasari
kumsang ni som pariata tharau thiang lim dong thar zat zali som nga panga tharau dong to zong zat singkhat sakhat zali som nga pakwa kumsang ni som pariat chunga iswa minge in nei thar zat za som nga pasari kaushan ding thar zat pasari preaching point nei thar zat pariat preaching point nei zat som ni pariat license nei zong zat zani som diakon upa zong zat zanga som nga merge ni inrin ni leng khan conference rorel nei ani a an rorel poimo zualte kumsang ni som ni North Mizoram District Conference nei na mun turatan chaltlang bial ruat ani North Mizoram District huam chunga kaushan din lo na khwa a kaushan din zel tura be pui thak thiang hlem na be pui thak social media achangkai le achazonga mangtura inzir tir General Conference agenda atan General Official Trump mangzote district anlu le theina kongjon ni se General Conference a thenatan vek twal upa nei theiza ti punni se ti te ani district led conference rorel poimo tar lang le ila kumsang ni somni conference nei na turatan scholarship venglai kumsang ni som pokwa led de ya thupui ne tong chai le led de den chena wantlang ta na thil thati ni atan man ni se North Mizoram District Camping Center ti changthun na tur thil ro man ni se conference thleng tu chanpuina atan sum cheng noi ni ro man to ni se ram tlantir kauloman hi district puirwala kalve to ni se district Sunday School Conference rorel poimo zwal tar lang le ila district Sunday School a thok choi moina apek thin kumsom panga le ni nga ti chu kumsom le som ni athak ni se thakhata tum ni tel no pang Sunday School azuk le hmam that lo zia injir tir na nei thin ni se Sunday School azona kumsom kal kimti choi moina pek ni se thu in chang bus sang ni sompali edition chu revise ni se no pang labu a lengkhom hla tel tura general a thlen ni se general kumpan hoi recitation le hla in phwa siak general hwa pa nei ni se ti terel ani conference nei chung hian borak do om tak nein pathian tharau thiang lim ompuina changin kaushan mi puite po an hlim hle ani North Mizoram District Board meeting chu March nili thotan nia tanin March niruk nilai ni tlai danga le miniso panga khan anzo fel District Board meeting hi North Mizoram District Headquarters biak in tui khwatlanga nein District Superintendent Reverend Laltuanga na kaishwaya North East India UPC General Superintendent Reverend Lalma Somasai Lavin ahobok District Board ne nikhat ni March nili thotan ni choma a CBC PSM le tirko general le local deal te interview le written test ne ani a chonulama board agenda le conference rorel ma chobbo zuingai chen khat unreal man District Board a hian official agenda som pathum omin biala tangalut agenda som pakwate baka private agenda engi mozate unreal ani kumsang ni som pakwa hian short term course Bible study PSM a kaldil mi som thum paruk CBC kaldil pathum local license deal som paruk le general license deal pariat an ombok District Board rorel poimo zinga pastor bial som palite omhunsona ti danglam ani a heteng hen District Board tuan transfer and posting siamin pastor omnatur bial arwahman Reverend Silan Mwanpuya Kolasip Diakon biala Reverend C Lianchama Headquarters biala Reverend Laram Thanga Kolni Cholhmun biala Reverend Arlan Mangaya Maubok biala Reverend Lalruat Ki Mafanai Tlangnuam biala Reverend Kemal Som Tuanga Vaireng Te biala Reverend C Laram Thanga Chaltlang biala Reverend HF Malsoma Sumsui biala Reverend K Vanaldika Sialsuk biala Pastor R Thanglura Dampareng Pui biala Pastor H Larin Puya Buk Pui biala Pastor Vanalwata Mamid biala Pastor H Zabiaka Kangmun biala Pastor PC Laltankima Kon Pui biala North Mizoram District Huamchunga District Missions Department in Missionary Support le Chom Tuzon Program Akal Pui Meka March Nikwale Nisom Inrin Nile Pathian ni Manghian Kon Pui bial chung Kaushan Shangshang Bolpui North Konpui Chimveng Konpui Headquarters le Konpui Banglaveng Kaushana te
tir anni angin district treasurer Reverend Kelal Dusanga Reverend Silaram Thangale Pastor R Thanglurate an fe chhuakang Phainuam bial chunga kaushan changchang Bethel Phainuam Upper Phainuam Saipum le Saipai kaushan tetloin Reverend Laltuanga District Superintendent le Reverend Chiarpuya District Secretary te an fe chhuak bokang Hemini vekhiam bil khutlir bial chunga kaushan changchanga District Missions Director Reverend Sila Thantuanga District Missions Secretary Evangelist R.K. Vanal Ngayale District Missions Treasurer Evangelist J.H. Malsom Dongliana Tebaka Evangelist F. Lalmachwana Upa Lalrin Moyale Upa H. Pangthanga te anfe chhuakang Ole khatizong khatun chumatana North East India UPC Kohhran rawngbawlna chanchin thar kan thlir le ngai thak haule theite ni e